l-ajruport Ibiza. Kemm biex nieqaf nikkonfondi għaliex l-sin jeħilli ma nkunx naf sejjer ngħid. Red rose on the ground. Sejjer ngħid. She's funny, isn't it? You can tell that she was looking at the screen and she saw herself yawning. U titlan l-ardu ninħeba wara l-ħaj. U jiena se naqta l-kurzita issa stess li ma bagalja minn dawn se titla Ibiza Italja. Nibdew niftħu l-ewwel set ta' riżultati tat televoting. U ħanibda bl-ewwel waħda ta' Jessica. Dan huwa r-riżultat 50% ta' televoting. Min 50% Jessica ġabet 11.34%. She got 11%. Votajna li aħna li ġabet iktar marret ħażin fil-televoting. Fit-televoting Andriana ġib 14% u Chantel 7%. Minn hemm naraw l-ewwel żvolta. Nadine ġabet 17. U ma jingħaddu l-voti, nirringrazzjakom tal-gazzi li kellkom taltu għal din il-kompetizzjoni, mhux kulħadd għandu dak il-gazz. U proset għax la wasaltu saw, kollha m'hemmx tażel minnkom. Niġu għal-voti ta' Paul u l-band. Fir-raba post bi 11.96% Chantel. Fit-tielet post. 27.41. Klassifikata Andreana. She doesn't have to be, she's going to get her own record, mate. Come on. Jessica u Nadine umu bil-wifqa ejjew qudiemi. Taf kemm hemm bejnietkom? 2% biss. 2%. Kieku jien nikmanda ntellaħom it-tnejn. Paul ma pelaħx attenzjoni li hemm u resaq il-bot. Kif qed tħossukom? Kif qed tħossukom? Eċitati xejn? Eċitati xejn? Tirbaħ din il-finali b'31.21 Nadine Kirkos! Well done, mate. Well done. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I love her, she's so naughty. Huh? Yeah. I hope you know I myself and we got to straighten it out to you, and I'm gonna miss you like a child miss that blanket. Il-ġimgħa d-dieħla. You know, Paul għanna love-hate relationship qawwija. I want to warm up. So your warm up sets the atmosphere.
ġera, saj. Minnaħa nirrispettaw xulxin, minnaħa we get on each other's nerves naħseb ħafna. He gets on my nerves. I definitely get on his nerves. Kull nar ta' ħamis ġewwa Rockies. Int l-istrument tiegħek u Sixth Symphony. Jamming session ma' Sixth Symphony.